some political leader khara loi na mu hai jaro ko political leader khara ko si Lila su Angakpani da ai no mang ta ta hai jabo Manipur da Pithibi da koi Guinness World Record si koi Angakpa tawbung ngamba ngasagi tuan da extraordinary yaw mayam gi koi awang thaki kai khunna ba mana pi bose koi Manipur da gi tangai phadana koi mioi khara khallu hai taraga di koi Manipur gi MLA khara khanba matam da thoi ngam ngai oi roi bu ko na Manipur si koi Angakpa state ni manung da dum state khara khanba da su Manipur si dum yaw ba kisu kai de ai di koi lady ba koi Manipur gi historical ba dum ba ori na te ko hajuri thoi ba issue sing gi oi na na matam da koi dum Angakpa mayam do pithor nei na matam da kai ni thoi ngam ngai oi hai jabani ko se kudam moina haju chikoni yengba yari si khangau da ba du ma 3rd May to 2023 da koi khangau da khusiang gi lana ma koi tholakre kana na tholakhi ba Chusampur gi public ground da gi horaga ma khud nongmai pha pai ba koi gi sophisticated nongmai pha AK47 50 no 47 da gi AK da gi series da pai ba ato to nongmai makhan mayam pai ba sagi kuki du ma terrorist mayam ha da ko dum kuki terrorist mayam ne laksla kanda Jadi macam itu tu kun mayam mai thaba yum mai thaba property munba mi hatpa mayam to bai lana satha kare adu Chusampur dagi na turbung bangla bak laga kangbai bak laga mai te gi yum mai tharaga mai te gi mi halaga mai te gi lantum mayam lut to pugi poto mai te na hobuni hai ne ba gano sanai ma si sum tagak ta sum ten tak pakra hana gi ba recall kar to da to jare ni ko mai te na ho hai ne ba then amana mo kai daure next day da mukai darage Manipur gi lenga amale ram bodunam kare gi khoi se security lapses lagi dai khoi se control to ngam hoda bane na mo na report thammi ne ba sunai ma ko Chusampur gi public ground gi phimu set pa nongoi makhan apha pai ba sophisticated nongoi myam pai ba AK series pai ba myam laga turbung bangla Bishnupur district ki lei ba du ma turbung bangla gi area wa gi laga na mai te gi lam yokshil akan da mai te gi lam hai ba dis just only for my data tajari bu kun khara ita ko ahang ba area ko sai area gi lam ji sungil akan da yum sungil akan da yum mai tha ba nong mai ka pa mi hat pu tor bu do mai data ho boni hai ne mo gi blame ko to den nam ka da gi government nam kari hai no ai khoi security lapses lagi na khoi madu batam jar ko to mo ri hai ne ba adamai na matang la ko secret me am jinam ko dore India gi ngasi gi lady home minister jinam kai hai ge bu Manipur thui irang si ethnic crisis ni community ani to thupa dum crisis ni mase kasu na lu na ti ha kana ni ko ha na di external aggression yaure ha foreign aggression yaure ko mi to yaure dagi den na maram border fishing kha da yade border fishing khoi kha da ba ya da ni ga na ga ade fma mo thale ga na ha gi mayam ning do loi na mo kok thoka na ka da re su ethnic crisis no thambiri ne mo ko ethnic crisis se yare ko adu gi matungi na mo leiba matam du gi honorable CMG apen pen da pam da mayam leiba dei ka dawre sarkar tujale PR thimjale ko PR ki motivation kari aina sun tak na sai wari se kar lang na hona matam da pandaya da bagi khatang remind to jabani ko kano sunai ma okay PR thimjale sigi manung gi ba achoba e dam kai hata ga di nakan ani ko hauna ba dagi Manipur gi leiba government gi leiba sipai jing gi du armory gi dagi nongoi lak hi mayam ning do nongoi jing du pha na ba ya na ba ki damakta ekoi PR mati wa thimjale ha phare nongoi ji pha ba pun ba to ba aduda yaw ba khol ba ngak tin ru mama leba kanaba jati ifrup kanaba ko terrorism to ko thabak sunga thok chana khona ru mayam yo na pang pha da pha na ngasi kai dawre mogi pandam mam lore aju almost nan governor report bi matam da khulai lising adu phare maru adu phare misam adu phare adu kogi la gana gi lamen thu adu phare ga na maya report tawre ko sanai mam ko adu gi report thama matung no kai dawre anoba lenga ong la le lak tabi yaw da marmana lady balengak tu PR adum sangdagi taragadi PR na makha tar sangdagi taragadi ko Manipur gi miyam na haju lady ba lengak pali ba BJP gi lengak se miyam na amke na pena ro khamadagi PR gi lengak se thusalle anoba leader makhala kanda mogi oba continuing government am thame ko asida lakni point di anoba lengak system anoba leader se khanba anoba lengak khanba se anoba lengak sem se yaroena kuki gi MLA tarana phone na ekoi openly lawe ekoi no government no popular government ko ekoi first ekoi da pami ba hanagi ekoi separate administration na traga na ekoi union territory phangri bawa ekoi popular government pamde yaroi tawren lawrame ko sumni na siko sanai ma angang ni ngai kan mana namo ahaw sa na masagi imung amada masa piba anihum pokpo masa ningon naman yaw na ko piba masin manaw mai mga pok matamda
ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯃꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯆꯣꯀ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯄꯤꯔꯁꯨ ꯂꯣꯟꯅ ꯆꯣꯀ꯭ꯂꯦꯠ 2 ꯄꯤꯌꯦꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯣ ꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯤꯕꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ MLA 10 ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯥꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯁꯦ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀ꯭राꯏꯁꯤꯁꯅꯦꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯅꯕꯅꯦ ꯎꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯃꯌꯣꯟꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ MLAꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯆꯉꯥꯡ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯆꯥ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ AC ꯔꯨꯝꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯕꯤꯆꯇ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯝꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯁꯅꯥꯏꯃꯥꯟꯀꯣ खनरहिना कना कना खनरहिना कना कना प्रजागा कुकी टेररिस्ट तादरिब्रा अदुगा सेपरेट मिशन पामेन लाउरहिना कुकी MLA सिंग याउद्रब्रा क्वेश्चन मसु हंगमा लेयबको मोगी करीबा मोगी करीबा खोगी MLA याम कन्ना साथीबा लमन फुमबनी का हाइबनी फादु करी ममिंग खोगी करीबा पौलिना हॉकी पाइब्रो हा साइकोट एसीगी MLA ने कारीबा 59 साइकोट एसीगी MLA ने कारीबा पौलिना हॉकी हा अखोगी समझरबा इसाइनाउ सही हा तरे निपान ngai bangang nipa masa sahi ani hum mari manga ngai nupi masa gang rape torga hatok ngamba dugumba terrorist nguna to thok tuida laman khumani ga haiba ngami dugumba MLA power hockey se yokhat kangal khamine bako yes adu gon lu ma khoi khangre